روز باش ناویم سیاوند کایا از شیواکارم. آرارات جمیج و بکراسی خوی سپی لور رونشتیه و هیویان ده آفرینه. سرکفتن و شکستنان ده هجمیره. پررنگیا جینگه آراراته دبه خلوتا عاشقان. دولمندیا زوزانان دبنه جیرا خونن هنرمندان. و فربونا سینگ آراراته دبه آزادیا حسبن ویانوان. دناف تالیزوکن برف آرارت ده بهنا بهاراوی هونکایا هاوینن کوچری ده سال 1905 دیدیان سیاوند جدایک بویه. وقت از دیاخبوم باوی دیامه جانی که نبوی به پیشکشی میکرو بو. وقت از مزو بو او جانیا بو معین مجرد گو معین آشه او هست با مو معین آشه هر سال جانیک دانه و او جی سروکتی هست به روکی مده کرد وقتا چیره لچیا که کمبوی او یا بری روک افزا جی کدنه با من روک یعنی بیجن کری هست پارا دو بیجن سیامند مزن بو اویناوی جوه جنگهیرا مزن بو جانیاوی مزن بو هزگرن دداوه او هزگرن وردگرد وقتا چات تر دیجم جانی ندبو ازشون مدستی خدا شکر دبر شکر تو نه مخوی دبر معناشه از ناست کرم دهات دستیم دا خوی انجی شکر دادلست ازشون جانی یا تیمار دکر هلد داد جمراتش ند گفت یعنی دزانو از دوسته کم لی کسی دنی خریب هاتا گوی خوب بلد کر ندخواست یعنی کسی خریب بی نزدیک بوه اوتشات یه بیرامه جیجیانا کوچریه به پزره به هسپان ره جنهینین زوزان کردستان چیل بیرام روف دیمینه جیانا زوزانا جسبه چاج خو هشیار بومه چومه برخواه برخ جیراندن آتمه مالی بیری آلی کرنا مالبات جیانه که هم بیشن پر به کورانی گلتش تقوم دم و روشه که دا ده سالین زاروکتیه ده سیابند لمزنان گهداری دکر جیروک ده سری خدا چه دکرن و بتلین خواه لهوای دکره تابلو وقتا از بچوکم هر تشان پرانی وینی ام بیشن هسپاویا یه تشتیدنی یا به لسر عردیم جغیز کرد یعنی قلم دفتر وینگی سا نه حسابو که مرف دست بخواه کسی تشتک بگو تا چیروک بگو تا یعنی مثلا با تا قصه کنیم دلی نیاز به خیال خودم دلین دستی ما بلند بو ام بیشن اسمان آدم وینه ویا شده که او تی بیرامه یعنی شیوکاری تشتکی عیب بو و او لسیامت جی قدخه بو لی بدزی و لبر برخان
بتلین خواه گوتو بیج دناورا گوران و کیروس که دا گرم دکر و انجام دبو پیکرین بچوک. لور تلین خواه برین دکرن و المالجی سیلد خوارن. سیامند زاروکتی لپی خواهیشت لیبویرین وی دمه هر دجیان و دبونه تابلو. تشتی ساتی نویرام از فرسندم از تابلو کی چه دیگه. ام بجین جاوی که ماها سرچرچوی او کرنه که بردستون از دست خور از وانا رشه ودکم که روژاویتی از وانا برنگی چه دکم و آماده دکم. روژه که ام زار بون بر به زوزان ام ریام بر به زوزانی بون مدین اختوی گرک مهوزانو سه لی نزدیکی مبو مدین اختوی گره هم اصلا هنگی ام بر به زوزانی بر به کهنا دشون اوجی دومه بهم مدهات او سرهاتی که از تیرا در باسمومه تشتیک بیویسته بینه چیکنی پرنزانی از هنرمنده که کرد که از پیرا نگین مویاشیم کی چی بگه که امری مرو از 3 سالی بجیم تیره که از اوقاتش چی بگیم لی چه خاصی از پیرا بگیینم اوقاتی کاره درويشو وزين بمال ونبميرم يا ولد درويشو وزين بمال ونبميرم وزين خلق حفرات برازي قدوز بسماء ببنا شيرم قابل خيبي بريه شاب درويش أبدي دلالي دلي خد كميم أزين حفرات دوز بسماء ما بقالب صابون رقي أزين سرق لي حامد عيشوتي بسكنم ولا بدوخات شاق وبشيرم هيلو 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 ميوالو ترسا سیامند زاروک نتنه جگوران بو. ناوی جعفو به هیبت بو لیکو سیامند راستی وی نهات با او ندبو تابلو. زاروکتی خود سال 11 12 13 سالی دا از هیم بوم مسیح و معصی گرتن از بر به زوزانی بر به مالی دچوم سیح و مروی به توینگ سیار رابع بون لما راستین گو که معصی خوب بدم از خواستم تو هم معصی بدی از 6 پر سرویسی منه 6 پر هم بیشتر دستی ویا 4-5 متر دریجه اج بوک تو بگیینی معصی معصی می سر درانی 6 پری بیشتر دهجن ها انا از بترسم لی از معصی خود نادم اویا جار که نگو معصی بدم از خواستم تو معصی بدیم دنگ جمع در ناکه جار که نمیرا گو تو معصی ندی تو زانی دست خود ده توینگی حال ده استرسیام لی نشکی و از پر به هیرس بوم اویا گو تو معصی ندی تو زانی دام ساشرو وکر که تو زانی از ایت بکوچم میگو تو تشتکی می که از ایجی حس بیت بکوچم شش برا خو رابری کرد او گو حالزاک تو میری هات دست خو لسر مخست در واسو چوم ج آجلین خطرناک تیرا خواه ترس و ویرکی ورگرد. جرنگین دشت و زوزان کردستان خزینه خویا رنگان تیر کرد و جدنگ بیجین چیایی درون خوش موزیکی داگرد. جبرکو کونه با پیریوی بیشف بهرکن هنری ندما. زاروکتی آمده کالکی می جماعت های هرتم شیم بو. دنگ بیج دهاتن استران گوتن. بلوروان هبو دهات بلوری دخست و استران و چیرو که دهات نگوتنه. چیرو که ممزین بوری بوز هست به ممزین بیش. و کرو کلک بجانک. یعنی گله چیروکا دا
نهاز استرانه که گلی سیارا تابلو از چی دکن گل دنگ بیجو یادویشن پرانی ده روانی هاتی گوتنی دماغ دا مرو خورد بو مرو فهم دکر و هنگی kültüra çanda Kürdi hatı bu kadar kirine strangotin nesa rojani buzani ya radyo Yerevani hatim demoydu hat herkes ber radyo dijivya و گداری دکر ji bo xwendinê Siyamend diçe İstanbul û diviya bû xwendina admînîstrasyonê bike. Lê wî berê xwe da Akademiya Hunerên Ciwan dek û xewna xwe bicivîne. Destanên Kurdî yên ku bi salan di guhê zarokan de dihatine xwendin û meyandin, gav bi gav bi tiliyên şêwekar dibûne tablo. Çiqasî navê tê da derbastin mem zîn ve jî mem navekî piştî İslamiyetî hatiye bikaran lê beriya meqeq navê ya tiştekî zinêbiye. Lê eva ser eposa memuzine. Jüya mecin sanake vederi keçike miri perya red kevim be hasbe xone her hasbek bir rengeki ev çirokak mı bistiye rengi porevanaji her hoş yek rengeki cidaya گستیلا که سری ریا خو اوی هر جوانتر دنیای بیینن وانا به هفته مر بکن او گستیلا جی دستی خوشکام از زندانه چاهون دوینه ورا و ریدا دچن سری ریا خو گل جیا را در باست بن نقشی در دوری ویا ji tevnê Kurdî tê. Evana serê rêya xwe çamgo rastî gelek xeteratê nê. Ji evana jî em bêjin cerd yek rêya wana dixwazin biberin neqencî wan ra bikin kesê êsane yani. Ewa jî hinekî sîmbol vê tiştê de hene em bêjin evana Rêda em bêjin şerê azêdiya Kurdistanê mer dikare fantasiya xwe da ew bike. شوال مقامینی به شبه خبر دانسر باجار ریج زیرو بوتانه کتن دوی قصوار رنگین برجا بلکواره حوتانه جو مقام دیلبر آره بنزین آزدانه دویل ویل 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 هاو ویل Xwendin, kar, siyaset û ararat bi xwe re anîne Swêdê. Lê gava ku mirov bê viyana xwe welatê xwe bi cî dihêle, gelo di tûrê mirovan de çi heye? Tiştekîdinê girîng ew e ku meriv ça rêya çanda Kurdî bi ya dünyayê welatê dinê ve jî bihev dayne. Vî alî de hene tabloyê me ew e bi zanebûyî bi zanîn ez vê
مطلبی جیتن میانه همو ولات اروپای پیوندی مروه هفته نیت ویجی سام بریا کاری هف به هفرا خبر ده میتولوژیا کردی چیروکی کردی استرانین کردی تون خالیچه چی کرن دستگاه دستا هر تشتی یعنی چه تی بردستیم از دخوازم به وازنه کی باش که لحفته تابلو دا از بکارتینم لسویده د دبستانن ده ماموسته شیوکاریه و دبر کار خوره چه د آتلیا خود المال و چه جیل کارگه فرم کرنا پیکرین برونز تلین سیامن هنر د آفرینن لجبو که هنرمند بگهجه سرکفتنین باش بیدویا وی هیا که هنک دست لپشتاویخن بوکاته جنامه اوا پشگیریام هرتم دکه خو اونه ویا بانا که مفخاصی متش behövdani. Jag heter Eva och jag är gift med Siaven sedan 25 år. ناوی من ئێڤایە پەرستیاری نەخۆشم جارجاریش کاری وێنە کێشان دەکەم بەتایبەت کار لەگەڵ زی و زێڕۆی کۆن من و سیامەند پێش 26 ساڵ یەکمان ناسی ئەوە 25 ساڵیشە ژن و مێردین لەبەرەوەی کە سیامەند هونەرمەندێکی شێوەکارە منیش تا ڕادەیەک کاری شێوەکاری دەکەم هەر لەبەرەوەشە ئێمە باش لە یەک تێدەگەین و یارمەتی یەکتر دەکەین بەڕاستی ئەمە قەت دەوڵەمەند نەبووین لەبەرەوەی ئەو پارەی کە هەڵی دەگرین هەمووی بۆ کڕینی کەرەسەی شێوەکاری بەکاری دەبین ئێوە دەزانن کە ئافراندن ژینگەی خۆی هەیە ئارامی و سەقامگیری پێویستە لەبەرەوەشە کە ئێمە بۆ یەکتری ئەو ژینگەیە دائافرێنین هەرگیز دەست لە نێو کاری سیامەند وەرنادەم و دەستیشم وەرنەداوە بەڵام بە هەموو شێوەیەک پشگیری دەکەم و هانی دەدەم ئەم جێگایی کە ئێستا لێی دانیشتوم جێگای تایبەتی منە بە هاوینانیش هەر لێرەدا دەنیشم لەبەرەوەی کە سیامەند لە ژینگەیەکی دەوڵەمەند بە دەنگ ڕەنگ و هەست هاتووەتە ئێرە ئەو گەرمی هەستە لە ناو کارەکانی ڕادیارە جگە لەوەی کە ئەو هەستە گەرمی و شادیەکی تایبەتی بە ژیانی ئێمە بەخشیوە تی بیرامه از جارات هر دری و تی خویانی به بلنده خو به هجمکاری تی خویانی لزوزان مجی سر بلنده همو چای دنی سری چای آراراتی برف داته خویانی وقت از رون ندنشتم به چای و خوان نام دخار دینامل سری چیو دیامد گفت تو چه ما هم از هجمکاری ویشیایی از لیدنیر تو چاویت هر تم لویچیاییه بی رنگین آرارات ده هر چار ورزین ساله ده مروف نکاره دولمندیا رنگین تابلوین سیابند باش ببینه بی میتولوژین کردی اوین و حسرت بی جیانا کوچری و زوزانان و بی جیانا بهسپان را سیابند نایت ناس کرن حسب سیمبولا بری پشتا آزادیه یا دوامینجی حوالتیا حسب پری گرنگ جیانا کردادا هر تیم مساویه بهاریا من وقتا مرکتی تنگاسی که حسب منویا ام تنگاسی دادمان حسب من جه تنگاسی خلاص کرنه جای کردستان دوست کردانن ام مویاد زانن حسب کردا گیمترین نواکی جای کردا دوست کردان پشتی جیانا سر جیانا سروک مصطفی بارزانی جی خانده گلک
تشتێک مەروهیم بخونە جیهانن ji anîkî şer xwe bigîne ciyekî dinê saya serê hespa ev kiriye yanî pêk hatiye. سیابند دکاری bi saetan behsa pêwendiyên mirov û hespan bike û çendek ji hespên xwe bi me dane nasîn. Navê vê hespê firyar e. Firyar yanî firî, firêqet, azadî ji wê tê yanî hespekî mala apê me hebû navê ya firyar bû. Her kesî jê hez dikir û ji wê min navê ya danî firyar. Navê vî hespî baro ye. Navên sayek stranê Kurdî da lê hêla me tê naskirinê strana baro. Baro 2 sal berê me amade kir. Evana herdik bi hev re. Navê ve jî Bêcank e. Ev jî çîroka mîtologiya ker û kulik da. Eposeke Kurdî ye ba me pirî tê naskirinê. Bêcank. Evana hemû ça pêşta jî Mogo ji bronz hatine çêkirinê. Mev dikare destê xwe lêxe yanî tu başek merve tîmar bike ça merv hespa rastî tîmar dike. Evana heykelê vê dema dawiyê da min çêkirine. سیابند پێکەرێ سەرۆکê şoreşa Eylûl û Gulanê çê kiribû û dixwast ku rojekê bikaribe heman pêker bi meznahiya siruştî jî çê bike. Eva heykela Serok Mustafa Barzanî ye. Eva ji bo projeyeke mezin merv dikare bikarbîne. Ji bronz hatiye çêkirinê. Hêvîdarim ki rojekê firsend dibînim bi evka naturî mezinaya naturî çê bikim. Ji bo giraniya heykelê min nikaru ez hildim dayîn me cîkî bilind. Ser wê ez rûdinên ser wê qise dikim. Ev heykela li sîmbola ça me Seyda gotû heykele kedinê jî min ser Serok Barzanî kiriye sîmbola serhildanê ye. Hespê ya, hespê ereb, rado eşek sîmbola serhildanê yani. Ji bo çim giran çêkiriye eva sîmbola ev kevra sîmbola çiyayê Kurdistanê ye. Bilinda çiya. Serok Barzanî ser çiyayê Kurdistanê ji wî çiyayê derbasî çiyayê dinêviye û li enî şêr da şer kiriye. Ji bo wê yanî ne tiştekî dinê. Waxta meriv heykelekî çê dike yan jî tablokî çê dike eva piçûka wê ya eskîsa wê ye lê waxta meriv mezin çê bike bi vî qaydeyî û mezintir meriv dikare çê bike. Kameraya Kurdistan TV mêvandarê mala Siyamend bû. Mala her du hunermendan Siyamend û jina wî Eva. Di hindir vê malê de ku mirov kuda çavê xwe digerîne her mirov rastî hunerê dêt. Li vir
چه تشت جخوا بر نهاتیه دانین یان دلقاندن مروف دکاره ببیجه کو او وکه مزخانه که مالیه و جیر زمین مالا وان اتلیه ویه که هون دخوازن امبر به آتیلیا مهرن جیک از لی رو دنیم کار دکم بشنوه را از چند تشتال و نشان بدم فرمو از دخوازم پروژه که سروک بارزانی و شهر آزادی به هنرمندی که پیک بیدم چه بکم اوا چا بیجم رشه وکرنا یعنی سکیسا پیشین نه هی آماده و گلی که کار دخوازه ایجا دماک خورتانیاوی به کار بینه چه از این سر پورت بکم که باش بشوی فوتوگراف و دوکومنت سر دما جوانیاوی دا پر دست مدانینه یک از ناست کم از حوالا دپرسم و لإنترنت دیگرم یه دمکی بگیره لی خیر هاش از به نهده تابلوه از چا سرهلدان دست بگیریه چا شهر بردام بیه یا چه بکم اوا چا مگو سرهات یا منه لزوزانه او جیک ما لی گوندانینه او کسی که دوینی ورا دیوانه سودلا چیروکا سریا پر دریجه شهر خوره دا حسیر دو دستی دکه به دستی عالی کره شمالی و برای کردکی سوویتی ناسیا خود دویا عالی کاریا ویدی که و چویا قنجد به پشتی شهر کره شوندات والات دیوانتی دیگه وقت از زار بوم او هی هبو جی گند چو گند دیدنی نابینا گندا دیگریا و بیت دو گوت و گندیا زوزانوانی عالی کاری دای سوالو سوي ضار لو ما يا ويا سوالو سوي ضار لو ما يا ويا ما كوي خملا يتو ذم كل سما مكوي خملا يتسوي ودم كوي عسما کردستان هم خاصی دور نینه دور بجی ما هنه تش بخور آنینه ما خورا کردستان اکل برا لحوانیه سری داری فیکیا و گل و تشت جوالات ما
هشگیریه معانی ورا وانا جی خو راستی جی پر عجباندیه گلتش چاد لوالات هشیندمن لورا کمیوه قاسی باشه هشیندمن اما داره تریه داره خوخه آلوچه چند گل جره گلا مدیجی که هنار جی چاندنه لی هنار هم لورن دنیره هم گل وده هم جی هنار پیوا هیچی مونه مزند بن اوا جرا مرو جد بیجن در دوره گنده ما زویا دا دردکت پنجاره زاروکتی دا مپریجه حز گرو دخواه بری پیش دا لوالات لکردستانی گلجی که از بکارم وان خیمه خود به جی بینم باخچه کی بوتانیک به هیکلا لهوینم پروژه هیکل سروک بارزانی به ناتورال وانا چه بکم دبستان هنرمندی جبو زاروک کردا ل خنوه دبستان کی جی کی از بنگه هیوی داینم و ماموستتی جلی بکم وقت از ورا تقاوت دبم یعنی پانسیون دکم پانسیون از دخوازم جیان آخوه به جوان کردارا تشتی که از زانم هنری که از هیم بومه لوان هیم بکم کسی کرده به هنر را مجول دون بشگیری آنا مر بکن چاندا کردی کلتورا کردی به دست هنرمند آقای پیشتا بره والاتی ما پیشکفتن آمه آزادی آمه دستی ما دانه دستی هنرمند دانه دستی نویسکار دانه دستی نه تنها یک شهر آزادی به پولیتیکای به وازنه که دنیا دکن هنرمند وی انیدا تشتی که پر گرینگ دکن بشکرتی آنها مر بکن